Ibiro bishinzwe iteganyagihe muri Kenya byatanze impuruza ko abantu bagomba kwitegura indi mvura nyinshi. Umuryango utabara imbabare Croix Rouge wo watangaje ko imyuzure imaze guhitana abantu bagera ku 180. Ubwongereza bwamaze gushyira hamwe itsinda rya mbere ry'abimukira bagomba gutangira koherezwa mu Rwanda muri iyi mpeshyi. Ni nyuma y'itegeko ryemeje uyu mugambi mu kwezi gushize, kabone nubwo hari abawunenga barimo n'imiryango y'uburenganzira bwa muntu. Abakozi bo mu miryango y'ubutabazi muri Sudani bavuze ko umubare w'abahunga urimo guteza ubwega. Kuva intambara itangiye umwaka ushize, abarenga miliyoni bamaze guhunga igihugu. Abanyafurika y'Epfo bashyigikiye Abanyapalestina basoje imyigaragambyo bamazemo iminsi kuri stade i Cape Town. Perezida Cyril Ramaphosa yavuze ijambo ashimira abayitabiriye bose, asobanura ko bumvikanishije ibihe bikomeye Abanyapalestina barimo kunyuramo. Muri Maroc, abahanga mu bya siyansi barahinga igihingwa gishobora guhangana n'amapfa, aho ikigo cy'ubushakashatsi kidaharanira inyungu cyavuze ko muri 2040 iki gihugu gishobora kuzahura n'ikibazo gikomeye cy'igabanuka ry'amazi.